Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakinhon ginongkit kam jong ke dorbar snong jayau light dom Shillong. Hakasitarik ubnai no pra arjar arpuway. Kila yakendo yo sembot menteri rangba jong ke jelna uba preston tensong. Ha kabayadai bat ke jingshna penhe ya ke surok PWD. Kabadan markhab bat ke ying mane Presbyterian ha jayau. Ha kaba ya ke jakala ais ngobha da ke KJP Assembly. Urang ba snong jong ka jayau light dom uba SB Karbangar habaya keren bat ka Batisi TV ula penpau ba ka jingya keren bat usembot menteri rang ba kalong ka basaiso ban nakal yang jong ka sarkar ru kan sa shimkhia ban le no mardor ye ka jingdawa naka benta ka bit ka biang jong ki pait ba nong song snong ti jingwan ni kedua jingi ni kalong naka liang jong ka doba snong jong le dom mangidon sipun ki bang kwa man penpau ai ni tifti chief minister halo ki kam ki badang sateng kawai kalong syo ya ketu ke lenti ka bangi ko ban penhe ka surok PWD ka pamare khap ka yang mane je hau ka KJP Assembly ka ais ko phai tu ka ka sangi ban penhe di harian yo ka ngila putin bakla pois pok PWD department bat namar ka slam tingi su khu sha ba isa jangi badan mentang ni ila panyarap ini di den mata ka daw ngiwan khnang ban kendoi ba ke je kran ki long pasai so ngathangi khwi lenti ba ka ta ka jing penhe tu ka surok kan salong no shen hadin ke jing kular ke jing hi bani khmilenti ke jing kular jing hi kan sai so anamare kam ke jing hi kilong barobor ke ba sisim bila kren insale bani khmilenti ba kani ka nyarap nama katu ke jaka khamnya pala de kali kawan pre hi ke di singi meta ki kali baya rum bandang ki khna ki temen ki baya kalong ke jing wa ai ngu yu blei bahadu mentam jidon ko khubor ko pasniu nama ki driver ki tip ban nyai jai ki nong sam snong ru ki tip ban kian tin re hadu kanu ngin la pande kata apa kadang ni kala bakila ai jaka puta ban pande tingi sim ke kabu khnang ba kita ki bodon ko bo ke nyarap ya ngi ko jing so thu jing ke ni ong ban pin state kat bala tingim tip lo ni sedang re ke tin jing i ong ngin pin state bala pande ke ni tingim tip ban ni tingi ke tu i ong kat bala di sofa de ban pele no ngila da kertu ngila da kerpat i ba kalong bodon kam hadu ta kata na ka banta ke imlang ka salang ka jing ma ba ap ki klung ki na ki temen ki kro ki ba ya ke tu kelenti ba khapnya ya budin ni yang ni dah kamatar kadang don mata apa planning department ti ngiwan pat benta ka bar ngidon kini ka underground water pumping station ba shimti ka PHE dengan ni PHE ka shimti tu kam katu ka caka bagi pom ko ka dan te po kan to jiao lum berteman nama ka do wasnong jengi ka neutri kan to di hak di ka kan to ki pom ta ko berkata ko ba ki pom kalong ka wala biang ban sa ya ka do wasnong par ko di kani ko kala ya ka pumping kala ya kirawan ki machine Masyarakat Assam ada pika kam ka jam di menta ka pasa kalong bakidang up itu transformer ban penyiang kenang ban yo ban pentri no ka kam di halo je kani ru pangaken bagi engineer jang PHE di ong bangi nang up ya kata ka transformer di ka daw jang up jang ki kalong ba kadang ka jing kalah ka dor ban siu di mat de nak ta ka daw kita ya revive biang ki dor ken han street badin ta ka daw experience ba ya kani ru ini si deputy chief minister la kular namang yom kapokong santam ka jing im ka jang uri ko di ko tidak ada kini hukum kalau kau yang bandi ban pam bat kum report na PHE di pelingin penslam tinggi kerpadi itu sobhase yarap lem malor jaga diru namar ko kalau kisah kam ton kam namar ko namar kada bas nong tingi kelabun bagi brio kinong song snong kipun kajing he kitop keju kajing wan ko municipal keju kajing wan ko PHE keju di kumdo kan pendap kinong song snong ibu please tax ya thir ngisong ngidon kata kajing sko di halo jaga tala da don kata kala hala ka jong ka snong ba ko kalami de bale kingin islam tinggal kerpa ya deputy chief minister imat ya kani ti lakit kya hatu kata ya kani di iman khwinti bahasa tangah kini penai bale kacalong kam no la sure gi ba atol ko ka kasantik disumba kasantik disumba ila ashore gi manan store kata ri ko pa ko yusu ya ibe ka goman sukari bro ba ka basnong kala Kurpan dia nak KJP Assembly kota Kendo, tinggi yang KJP Assembly dan Control Department. Dengan dia cuma Control Department, ada lembaga komiti yang ikut bah in asupai mereka. Tinggal dia yang ai, dengan dia sign mereka agreement. Hadis office lembaga department. Tanah nontak ni suruh. 1.36 meter. Bakalan gare kalau tu. Yupar.